noh, eile. So yesterday, tõlkisin Dr. Debbie Richi. Pastor Debbie Rich. Tegelikult selle video ajal juba. Throughout the videos that were shown, ma mõistsin, et ma arvan, et ma ei suuda enam sinna ette minna. I understood that I'm not going to be able to go to translate anymore. Sest et mida rohkem ma neid videosid vaatasin, The more I was watching these videos, seda näljasemaks ma muutusin. the more hungrier I became, Ja seda rohkem püha vaim täitis mind. and the more Holy Spirit filled me. Ja kui Dr. Debbie tuli ette, And when Dr. Debbie came up front, siis ma mõtlesin, et okei, ma võtan need kokku, lähen ette. I was like, I'm going to keep it together and go. Ja ma vist suutsin ühe lause tõlkida. Maybe I could translate a sentence. Ja ma kogesin nagu võidmine hüppas minu peale. I felt like this anointing jumped on me. Ja kõik muu siis oli, mis iganes And juhtus. all that was what you heard and saw. Aga see tunne on nagu püha vaimu tuli põleb sinu sees. But the feeling is that the Holy Spirit fire is burning inside of you. Ja see on see, mis viib su tänavatele. And this is what takes you to the streets. See on see, mis annab sulle julguse. This is what gives you boldness. See on see, mis annab sulle väe sinu sõnadesse. This is what gives you power into the words. See on see, mis tervendab haigeid. This is what heals the sick. See on see, mis äratab surnuid. This is what raised the dead. Ja see vägi on siin täna. And the power is here Ja today. sina saad samamoodi selle vastu võtta. And you can also receive this. Ma ei ole keegi eriline sellepärast, et mina sain selle vastu võtta. I'm not special that I could receive this. Igaüks saab selle vastu. Every person can take this. Ja see kogemus võib olla teistsugune. And the experience can be different. Aga see tuli on sama. But the fire is same. Ja see tuli muudab sinu And elu. the fire changes you. Amen.